Of course, nagbit lang nga po the station ID may. And we're back, of course, for another 30 minutes before the hour of 2. Ako nagigil lang unang nga time check. 12:30 kung nada mo. Kung nagigil medyo social nga magibagati oras. It's 12:30. Ano si ka mga kasang may bagati dyan? Ha? 12:30. Ayan. 12:30 the hour of 12. Tila 30 minutes napalabas. Naibaga Tapos daw. alas 12. Naibaga daw. Yo, idol, kablawa man ni idol ni Esterlyn Ling Diz. Can request ko man ni GCC with thanks, idol. Okay, na bagang oras yung idol. Kablawa man, dagiti amin nga, taga Cabecera 6, San Antonio City, Villagan, Isabela, ng Runa, kadagiti amin nga, dumdumngeg. Kaya nagiti hanga dumdumngeg, nakapaba, amon ko na ako. Pa-shoutout pa watching here in Pampanga. Kaya dagiti kakadwak ni Pia Margaret, ngaglut-lut ni hotdog, kaya ni Ate Nilda ngaglablaba. Salamat po from Jessica Ballesteros. Hello. Kuya, pa-shoutout naman, Galbiso family from Helen Galbiso. Watching from Portland, Oregon. Oregon? USA. Oregon, USA. Oregon. From Rosie Del Rosario. Yes. Lorenda Tagabi is watching from Big Island of Hawaii. Yes. Aloha. Mahalo. Okay, to Ninang Avelina and of course Ninang Gilbert Bartolome of Ramon Isabela. Good afternoon kita kayo. Kahit ko na naman dito yung text line. Naimbag nga malam, yo, Kajun. Apo, kita mag-Kajun. Kasama na dito ay Shakti Kwan, iti Kajan Mark. Ayan. Kablawa man, to anak ko ni John Alexis L. Basco. Iti may ka-33, apa nagkasangay na. Itong bigat, January 20. Happy birthday anak ko. Love, love, love from us. Burka, nag-message ni Aprilin Liwag dito. Naimbangal daw kanya yung mga kuya kahit kuman lang agyaman kinini ng Gina. Iti kinaanos na ken kinasimpet na kanyak bilang may isang amok. Agyaman ak ninang iti amin ngem dumtingen ti aldaw nga kailangan ngagpakadan ti panagubrak kanyam kuna naman. Ninang agyaman ak nga permininang kuna naman. Ni Aprilin. Juan, kapan na nag-abroad? Nag-abroad siguro malang dito. And of course, Dolly Manabat is also watching. And natangatahan ni Dali. Ni Dolly. Natin ni Dali. Ni Dolly. Okay, Karen Salvador, sikat yung mga ituloy itatuyak official text line. Uncle Percos J. Kawarnayat from Lloyd Zel Abundo. Okay, may saping message. Good PM mga idol. Kablaawa man amin na family Pancho. Sir, siyak ni Jaime Pancho, Tibuyon, Cauayan City. Request ko sir, Sabong Ed Bahong. Thank you. Hello, Karoba watching here in Qatar. Shoutout po amin nga taga Bugalyon Norte, Valdez, Ken Ripari family, Ken Borromeo family, Jay Bulinaw, Aurora, Giyaman Karuba, Tayman, Buksit. From Annalyn Valdez. Pero ni Marilyn Covolo. Covolo. Watching from Wyoming, USA. Kabla man dagita pamilya kita is Simimbaan Rojas Isabela from Marilyn Covolo. Kano Rizalin mo, hello po, pabatinan po, family de la Cruz dito sa Alfonso Liz Taifugao. Thanks po from Rizalin. Ang mapilito na. Okay, Ay, de la Cruz siguro. Biro ka mga rotan, tayo lyrics mo ti Buksit, tatiraam damdama. Okay. Here's another text message that we just received. Apo, good morning, Kajun. Pagkrit man iti ka Joel, Kabanong, Ken Kajay, Kalus, Kanida. Amin nga ka-iglesyaan ni Cristo dito lokal ti Zaragoza. Kajun, kantaan nyo man na jitap no di ka maila. Isagot ko man iti amin nga. Anak ko, tinag-text kat Marit Josares, iti pamitan street, Cauayan City, Agiyamanak. You see. Okay nga, Rod. Ito yun, ito yung may isa kadagiti pagka-esmak nga sonata nga kabarbaro apo nga Buksit nila na. Yeah, buksit. No niya ti makitam dita buksit, dita sangwanam iso day jaya. Okay. Dagiti na mga kami mabasa ti messages na po. Bakit dispensary nyo talaga nga as you can see, meta ka. And keep on sharing our videos as I have said. Dahil tuwing order, ready na? Punsyonan, ipadpadaanan, day tabuksit, agbungbungik-nik, pakipunsyonan, oray dim am-ammo, day tabuksit, agbungbungik-nik, nakarotikyad mon, di makita isbom, nakabut-but tatog abakmot masikog, pagligi-isan kutot, day tabuksit, agbungbungik-nik, punsyonan, tipat padaanam, day tabuksit, agbungbungik-nik,
pakipunsyonam, oray dim am-amo, day tabuksit, agbungbungik-ngik, nakarotikyat nun di makita isbong, nakabot-bot tatog abak mo masikog, paglig-isan ko to, day tabuksit, agbungbungik-ngik, minang kong asinam it, pinggan karay buhatit, dalpaan aminin aglamlamot kapay lang, tira butsyog, samto iturog, napigsa nga orak ko nam tuket, ngor konsyonan, tipad padaanan, day tabuksit, agbungbungik-ngik, pakiponsyonan, oray di maam-amo, day tabuksit, agbungbungik-ngik, nakarotikyat nun di makita isbong, nakabut-buta kong abak mo't masikog, paglig-isan ko to, day tabuksit, minang kong asinam it, pinggan karay buhatit, dalpaan aminin aglamlamot kapay lang, tira butsyog, sampu iturog, nagpigsa nga orak ko nam tuket, ngor konsyonan, tipad padaanam, day tabuksit, agbungbungik-ngik, pakiponsyonan, oray dim am-amo, day tabuksit, ang bungbungik-ngik, nakarotikyat nun, di makita isbog, nakabot-bot tatog abak mo't masikog, paglig-isan ko to, day tabuksit, yeah, buksit, yeba, abuksit, nagbuyok otok na, day tabuksit, pit. That is a Ilocano version of the song Butchie Kick by the great, of course, the king of novelty, Mr. Yoyoy Villame. Buset. Kuya Ian. Tinamaan. Okay. Anyway, ako kasangarot, anangarot, madi nga mas baalan, di pa nagdakal di buksit. Nagkaroon ka dati nag-text sa tayo. Naimbag, kung ano to'y kablawa man, tayo na kong happy 2 months old. Apo mo nangarot data ubing tata 2 months old na pala. Man, mamag na siguro. No, umisin data ubing akibiliba kung dito nga ubing maawatan na. Nga dati ng kablao, kanya na. Kan, ni Kuya na, Derek, it's me, Richard Lorenzo, tikabatuan. Request ko man, I do dati Sigay. Nga day Sigay. Kablawak man ni Colonel Bako. Puruganan ken ni Colonel Zacarias. Team na imbagngal daw da. Madamadagdungag. Salamat, Brad. Kono ni Merrick Jason Galano. Iti San Mateo. Isabela. Kunana man ni Ian. Sapay nagado, tinilamod ko di birthday ni Apo SB John de la Cruz. We were not invited. Dati pag nagkantanta mo lang kami. Alam mo, kaya. Naimpang mo lang yung karubaro kasi kumanjay kawar na yat. Isagot ko lang kayo kung ano Alfredo Bermudez. Nang ro nakadagitita ko si buong namangag dingdangag. Ayan. And that piece. No diyo kanta ni Duboko natin radyo men. Joke. Mabalin niya day takat. Adik lisera na kami nga agasawa. It's me, Madam Norma Bermudez. Iti Cebu. Kawar na yat? San Isidro. Yeah. Yes, ay automatic. Nato yan, kawar na yat. Mga awan padlak na. Anyan aragraksa Riknang kentuy rikna Nagbanag metlaeng Day di ayan Tinagtagibita iti nabaybayan intasin alwagan tapnon di mawaswas daytoy tinapili aldaw napnuang gasa apan nakatungpay ti ar-arapan kariken sa apatang ading tumauman niya lagi din pinagsining kalun tipker kawan ngayat agragsakan ngarut ket intatang gaya na dawa kakasatan
kukwamon to'y pusok kararwa kendig nakingan at panumpalan ikarkararak tetiakuan na marsua nga inatasalwadan tataknunag na yun sampit na yan ayat at masalwadan yawat ko to'y bagikararwa kendig nagtasiksikan tegaywan pusok ti ko tamang ramang to'y biyak ko ayat akapupunuan pag pinuligan ta tiligat kenam ay ngayon to kalakaman tag may sa tangkit into wag sinauray ka anuman. Naimbag malam ganda kayo mga idol sa ating amag kan Manong Jun kablawak man amin ngagdindingag ditoy ayan mi kada tatay ko Alfredo nanay Mirna ni Jing Daldalos Jay Garden na kadagati amin nga family ordinaryo kan family pagaduan Jay Ramon Orkeskawan Jay perfect nga version mo. More power to your program and God bless always Donna San Antonio ito ng Villa Sanchez San Guillermo Isabela. DJ is great public market of Alfonso Lista from DJ Amiga of DWAL-FM LGU Alfonso Lista. Please Green Edelvis and Family Bisera. Ano day dyan? Family. Agragsaktan nga rutket intadang gaya na nakakagasakan kukwamon to'y pusok kararwak enlik na inggan at panumpalan ikarkararak tatiakuan na marsua nga inatasalwaran tataknunag na yun samit na yan ayatan daw masangwanan yawat ko to'y bagikararwak enlik nagtasiksikan tegaywan pusok ti ko tamagramang tibyak ko ayat akapupunuan pag pinuligan ta tiligat kenam ay ngayon to kalakaman tag may sa tangkit dinto ang sinauray ka anuman tag may sa tangkit dinto ang sinauray ka anuman. And ni Sir Warley Agbubuyamet. Good afternoon, Sir Warley Saraos, Arcangel of Malaysia. Di dyan Malaysia iso na tata. Ano pa na kita balong? Oy, nagadong malagbubuyote, no? Aha. Ito IFM, okay. 47. Diyos ko, aduda nga talaga. Great commandment, idol, dabayaw ko, Junjun, kinasawa nga ni Nori, nga madabaman nagdungigag kanyayo habang aglablabada. Request jay, kuton titaltalon. From Brian CPA. Inagan na. Christine Joy Corpus, karana good morning po dito sa Dubai, UAE. Paki-shoutout po ang family Corpus sa Colorado, San Guillermo po from Christine Joy Corpus. Wow, ayan. Kahit ko na napayabot dito text line. Good PM mga idol, period, awanan, adjelaang. From Laila Diaz. Okay, igreet ko man idol, nilakay ko nga ni Jomar Puguon ken Kit nga anak ko. It's me, Rachel Puguon from Gamu, Isabela. Request ko man idol, di country song. Country song ka no. Hindi man to. Naimbag nga daw idol, pakablawak man ni papangko nga cellphone nga ni Bong Salvador ken kuya ko nga ni Miko ken MJ Salvador. Request jay sonata nga Philippine Geography. Wow. Thanks idol watching from Labinab, Purok 7. Sumala ti makabal apo watching from Taiwan is Onofre Orizal. Oh. Hello. And, hello idol from Leila Gomez. Hello mga idol, Kagawa Johnson Vidaliego watching from Bacnor West, Burgos. Request song Sirok Tipandiling from Johnson Daliego. Shout out sa Kayaban family sa Minante Uno Kawayan from Calgary, Canada. Philippine Geography was requested? Yes, from Bricks, Salvador. Okay, ni Kabsat Warli sa Raos, Arcangel ko na nakablaawan da kami man. Dito Malaysia, kakabsata, manarima anti salami ko na. Okay, pat kang tayo ngarat abo dito may isang kadikagom da nga sunata nga nagkapukin ni Yoyoy Villa Mematlang. The song entitled Philippine Geography. Ado ti awan nga provinces dito actually. Philippines has a great history according to our geography. Manila is the capital city that is not from the other country. Metro Manila, Quezon City, Caloocan, Pasay, Makati, Marikina, Pasig, Zapote, Malabon, Las Piñas, Parañaque, and from the north, Batanes, Apari, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Isabela, Cagayan Valley,
Mountain Province, La Union, Baguio City, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Tarlac, Pangasinan, Pampanga, Zambales, Bataan, Ara, Bulacan, Cavite, Batangas, Laguna. And now let's go to the southern Luzon, Camarines Norte, Quezon, Albay, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, and we add 3 islands more, Aminoro, Marinduque, Romblon, down the Visayan Sierra, famous with sugar, coconut, and corn. Ay, Cebu, Matan, Mandawi, ay, Bohol, Samar, Leyte, walang, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, Palawan, Negros, Bacolod, and Siquijor, Dumaguete. And now let's go to the land of promise, the land of Mindanao, Bukidnon, Zamboanga, Misamis, Mambahaw, Butuan, Agusan, Surigao, Cagayan de Oro, Iligan, Osamis, and the 3 provinces of Davao, Davao Sur, Oriental del Norte, Cotabato, Lanao, Solo, Tawi-Tawi. Ay, Philippines sa great history. Ay, Manila is the capital city. Ay, all tourists are invited to see. According to our geography, Philippines is a beautiful country. I just made a twist. Okay, datitimahon ko ng a little bit of twist. O rin medyo just for laugh lang nga po nga medyo una na ang basi da kitay nota na. Kasi nga rin katagaraglo nga ko na da. If you try to revive a song or do a song in your own version, you have to make a twist a little. English lang. Twist. Put some twist a little. Yeah, speaking of English. Yes, good afternoon to Kabsat Kathy Salvador of Hilo, Hawaii. Ayan. And I'm sure they are there already. Or they're in Sampaloc. I just don't know if they are there already, but they're still there. Hilario Alvaro, shout out po. Please, ni Mirna Alvaro, agandang Manipod, Washington, USA. GC Manzano is watching. Okay, at ako mamo dadi kani tuntung ako nata. Good afternoon tagiti 4 decade duong manarimahan nga DJ Los Angeles kung kunadan tuntung. Ano? Ang manarimaan nga DJ Los Angeles. Sino daw? Dagiti FDD nga DJ Los Angeles. Wow! Bon voyage FDD kung kunadan tumuto na keep safe on your travels to Hawaii. Wow! Tagayamaan. Good luck ti bon voyage sa papanyo ti Itchagi kung ano magayam nga Hawaii Itchagi kung Idol pagritman ti Respicio ken Pascual family from Rhea Delphine Respicio. Wow. Watching from Toronto, Ontario, Canada. Wow. From Lourdes, Marania. Nagmayam. Agparparek na good afternoon. Mani powder ulong kapaw city. From Ignacio Carbonell. Madim nga bagay ti English ka, mas bagay mo ti Chinese. Kung naala, ang talaga nga Chinese ti mas bagay. So nga mas may nga musika mapangka DJ talaga, mat Mongolia. Di ba? Kasi ito pa si ti langam iti Mongoloid. Di ba? Shout out our po dito sa sabi kel rabod Isabela. Konakto ka nga talaga Pawa Bichel Levato. Mongolia ka nga talaga. Mongolia ka nga talaga. Ako kit PM Idol Greek mo man di Eugenio family Duldulao. Buadilla Pontanilla family. It's me Mike Eugenio from Nacarsan, Guillermo Isabela. Nacarsan. Nakar.
And Binibining Pilipinas, Connie Mangino Soriano is watching. Good afternoon kayong ka. Kumare. Kablawan na kami man dito in Malaysia. Kakabsat naman na Repanti Salamin from Warley, Arcangel. When nabasag, datatatan. Makapasala apo, imbis maturog nak. Watching from Tugigaraw po, from Neds Musuela. Ape nga minta maturog ka. Okay, Idol Prince Heart Siyason Tibagaw. Dito'y kablaawa man amin nga taga-barangay officials. Dito'y barangay Palagaw. Kantaan nyo madibal sa ni Tatang TY Idol. It's me, Prince. Ape naghilig dito na alumamay nga sonata. Di na kahit nararagsak. Anyway, it's 12 o'clock and iso nga dito ipiniliming oras sa aduti agbabal sa tikastoy. Mangmangan kasjay. Happy birthday kay Edwin Colobong, ti San Mateo, Isabela. Idi Kalman, sorty birthday na from V. Martin Colobong. Wow. Hello from Chicago, from Crisanta Mercado. Pabati man po ti Balon Kita family, Ken Steven family. Thank you, God bless. From Mark Melvin, Balon Kita. Wow. Nga rod, may sabi nga sunata apo, may sakata kiti favorito na nagmayat apo nga idayang dayloy. Aglalo na tayo panawon nga ada sing-singiram, tapos madim masingir. Awan ti pagbayad na di sing-singiram. Ay kat, nagmayat dati nga sunata. Isangi mo kat. Ang kamapaspasagidan balong na ikwalaan. Ay, yauna yan na yaday tuwino mo. Puso ken kararuwak mantig si duduko. Adi pen niliday na ken nakwanto. Jak man lamay peksa, tigurak ang napalaus. Amang katpayan nga siya tegbaba. Barong emdaanan awan pa'y asawa. Lakaya ko na ng madandanaga. Jaksan maramanan, ti grasya ni ayan-ayan. Jakat pagbasulan lukas tat ibaga. Gagangay ti barong-barong nga nagbaag. Di pa'y laag pedal bilang uyawenda. Di pa'y laag kurad tay babae ang madikaniya. Awan ti makaibagang hamupay nga naramanan iti grasya ni ayan-ayata. Mismo nga tadilam ti nakaraman. Good afternoon, Ninong and ating John Mark watching now at Jollibee Bayan, Santiago City. Ayaw awam mo. Amang katpayan na siya tigbaba. Barong emdaanan awan pa'y asawa. Lakaya ko na ng madandanaganang. Jaksan maramanan, igrasya ni ayan-ayan. Jakat pagbasulan lukas tat ibaga. Gagangay ti barong-barong nga nagbaang. Di pa'y laag betal bilang uyawen na. Di pa'y laag kurag tay babae ang madikaniyan. Di pa'y laag kurag tay babae ang madikaniyan. Ayan, nakita ka na nagbubuyan ni Ading Camia Celestino sa Cardenas iti Quirino. Ayan, kat medyo nag-message kanyami kami ni Manong Ems, Blas Cardenas, adijay Ilocos, and sa pilo kumata makarecover pa isuna. And tinag-message na di kapag yan natang kadwana. Nagyan na dita ipil, ita big, ita... Chage. When di pagkatangan ti... Bibingka. Medyo makapalitaan nga paspasamak. Anyway, hako na nagmayat nga isala takan tayo, Kuya Balong, aglalo no kumasaren ni JM o anya timako ng balong. Sino ng baga?
ni Manang mo nga Sonia Castillo Santiago of Bologna, Italy. Aha. Oh, madanon to. Lata. Oh, Diyos ko. Kablaawa man, dagiti taga Purok 7. Nang runa kini mother ko nga, madama nga, pangan na kablaaw, Ariel Domingo from Concepcion, Luna Isabela. Request ko man manong, dati taga pulot nga music. Request ko man manong, dati taga pulot nga music. Request ko man manong, dati taga pulot nga music. Ay, mga idols, pakablaaw man, tipamilyak ni Jai Dulyao Bambang. Ha, kabayam ko Deva Vizcaya, Ponceja, and Fabregas. Families can paragas Jai Tugot Tikadratan. Thank you po from Mom, Brother Kurakis. Wow, okay, ano tayo, medyo sentimental. Okay, that will be our last piece. Let's Tugot Tikadratan. And good afternoon to Ma'am Evangeline Ramelo of Baguio City. Baguio City. Okay, ngarod, Tugot Tikadratan is on your way. And 3 minutes before the hour of 2. Footprints in the sand, he hung me in his hand. He gave me strength to face the coming day. At times I felt alone, I was never on my own. Someday I'll understand. Footprints in the sand. Nagtagtagayan na pa kitirabi. Kadwak kanungag paglapag na di igid di baybay ni Apo. Ket sa dilangit, nagparang dagiti ladawan di paspasamak iti biyag ko. Ket kada pasamak, nadlaw ko iti may sa apares iti tugot iti igid baybay. Tugot ko ati maysa, kan bagimet ni Apo ta maysa. Iti ka maodyana na pasamak, tinalyaw ko manan dagditugot iti kadaratan. Ket nasintir ko, atong galiday, uweno sa apaset ti biyag ko, may salaengan ditugot, amakit-kitag. Footprints in the sand, he held me in his hand. He gave me strength to face the coming day. At times I felt so alone, I was never on my own. Someday I'll understand. Footprints in the sand. Naburiburan na kat dinamag ko ni Apo no apay. Apo Diyos, inkarim ano surutag ti pagayatam, kat dinak tupulos ibagbati. Ngem apay ta iti tunggal sa ken riribok iti biyag ko, may salaangan itutugot ang makitag. Ket jak maawatan no apay, ngano kaano ka sa pulang kaunay, ket panawan na. Ket nagsarita ni Apo Diyos, anak ko, patpatgag nga anak ko. Dungdungwan ka unay, ket di kan tupulos panawan. Kadagiti panawen nga agsagsagaba ka, ket makitam amay may salaang iti tugot iti kadaratan. Kayat nasawen, inugba ka. Footprints in the sand, he held me in his hand. He gave me strength to face the coming day. At times I felt so alone, I was never on my own. Someday I'll understand. Footprints in the sand. Footprints in the sand. Agsubli kami, kalpasan, ti sa magmamanumanan nga palagip.